Singabulawa singenziwa konke masingafela nje leli qiniso esizolidinga namhlanje kulungile uNkulunkulu ngoba siyathandaza. Sifuna ubulungiswa ezweni lakithi emabofini. Nomkamlomo ke izintatheli zethu ezikwazi ukufika noma ilaphi. Siyakucela lokho sisukumeleni ukuthi siyamemeza sifuna ubulungiswa ezweni lakithi ngoba asikwazi ukukhwabanisa into ekungeyona sithi yona. Mina angikudli bovu nekhasi. Ngifuna ukudla amandla kaBaba nemali kaBaba. Namanoni esigodi sakhe esizwe sakithi asemthethweni hayi corruption lesigcwele emhlabeni asizile thina ngayo sithi izintatheli lokufakazi obulala ufuzeni nifunde nibusebenze ngomoya nje kaNkulunkulu ukuze sikhululeke sifuna siyaguga manje lama commission siwaqala ngo1981 kuze kufike kulana namhlanje ayikho into elunga ezweni lakithi kwenze njani impalelo uNdunankulu ngithi mina ngajoyina inkatha ngo1978 kodwa kunensizwa ezikhona eqenjini okuyizona sicinezela sikhombisa ukuthi kunokuncindezi ezithi mazisekhona ziyasho kwabaningi sithi makusekhona thina ngeke lokukhosi kuhlala yini leyo ezweni lakithi mayipheleke leyo nto leyo njengasila nje memezane ngentethe utshela umphakathi ukuthi la sizofuna izwe lakithi libe sesandleni esifanele sithi sifa izinto zethu zezwe lethu zibe zilungile. Umfowethu uzokhipha ubufakazi kuzowendlalwa yonke into njengoba kuhlese kwenzeka kodwa sicela kubonakala izwe alibone ukuthi sizofuna into yakwethu ngendlela esemthethweni hayi ngodlame ukwesasa ababulali ngasaqala ukubulala ngo1981 lapho emakhothaneni asibulali thina asinamothi sifuna nje iqiniso lenzeke nobulungiswa ezweni lakithi. Ngiyabonga.